गीत घेऊया पेज 13 A26 सगळी आम्ही एकठांय जाऊया. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया. दुनिया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका जोया. तारानातू कोडोप दोन्या, जिवितातू सोरू दोन्या. आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या मिसा बळिदानांत वांटो घेवचे आदी आमच्या पातकांत उगडास करून आमी ह्या वेळार देवाचे बोगसणे मागुया. तशेंच इंतेसां आमच्या मनां काळजांत आसात ती भावार्थान देवाच्या हातांत घालुया. हांव पातकी सोरपोदा देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागून सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजी कथा आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावून. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थूया. सरस्वरा आमच्या देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. अख्खे पृथ्वीमेर एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं. उदेंतींतान तो लोक भायर सरून सिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय ताणें आपलें ठिकाण केलें. ताणीं एकामेकाक म्हणलें, येयात आमी वीट करूय ते उज्यांत भाजुया. तो लोक फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरताले आनी चुन्याचे बदलेक दामोर. तेन्ना ताणें म्हणलें, येयात एक शार आमी बांदुया आनी एक मिनार स्वर्गार तेंगता तितलोच उंच, आनी आमी हे पृथ्वीर पडचे आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशाचो पूत दुवो एक शार आनी एक मिनार बांदतल्यो ते पळोवन सर्वेस्पर देंवून आयलो आनी ताणें म्हणलें, ही एकूच परजा आनी ती एकूच भास उलयता आनी फुडाराक ती कितें खात करचीं आसात ताची ही सुरवात. ती आतां करूंक सोदतात तितलें तांकां आगवड लागचें ना. ती एकामेकाच्या समाजान जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंडोळ करुया. म्हणटोच सर्वेस्परान आख्खे पृथ्वी वयर तांकां शिंपडायलीं आनी शार बांदपाचें काम ताणें भोवन दवरलें. ते पासत बाबेल म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचे भाशेचो गोंडोळ केलो.
थंयची सर्वेस्परान ताका आख्खे प्रतिमे वयर शिपडायली. देवाचे उतरे. देवाचे उडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी म्हणुया. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. राष्ट्रांच्यो मान्यो सर्वेस्पर फिसकयतात. पोरजांची कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडाबोळ शासनाची ताच्या काळजाच्या उतरेक संतोशीत संस्थीक तोखतात. जबाब. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करूंक ताणें विचून काडल्या. स्वर्गांतान सर्वेस्पर नदर घालता. सगळ्या मनशाकूल ताच्या म्हऱ्यांत आसा. जबाब. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. पृथ्वीमेर जियेता तितल्यांचेरूय आपल्या ठिकाण्यान तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो करण्यो बरो वळखता तो तोच. जबाब. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. उटगाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. स्वामी म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्क प्रमाणे ज्यो क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. लोकांक आनी आपल्या शिसां बरोबर आपोवन जेजून तांकां सांगलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची कुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. आपलो जीव सांबाळूंक सोदीत तो मनीस तो होगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आनी शुभवतना खातीर आपलें जिवीत होगडायता तो मनीस तें सांबाळटलो. सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आडाव? व आपल्या जिवा बदलेक मनशान कितें दिवंक जाय? हे भाशकोळ आनी पातकी पिणके मदें म्हाका आनी म्हज्या उतांक कोण लोचीक जाल्यार देवाचो पूतूय आपल्या भाग्यवंत दुतां सांगाती आपल्या बापाचे वैभवांत येतलो तेन्ना ताका लोजतलो. आनी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा उबीं आसात तांतलीं कांय जाणां देवाचें राज पदवेन आयलोलें देखल्या बगर मरोन चागचीं नात. ज्यो क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावा भयणीनो, काल जेजून शिश्यांक मेसायाची खरी ओळख करून दिली. ह्या मेसायाक वेगळोचो मेसाया, ताका कोश्ट दूख पिडापीत सोसूंक पडटलें आनी शेवटाक धर्मशास्त्री फुडारी ताका जिवेशी मारतलेत आनी तो तिसऱ्या दिसा पुनून जिवन जातलो. आज शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिश्यांची न्हय, जो कोण जेजू फाटलाव करता ताची ओळख करून दिवता. कोण जायत जेजूचो खरो फाटलावदार? जेजू दोन वस्तू सांगता. पयलें म्हणजे ताणें 2 दिसा आपलो खुरीस खांदार मारून जेजूच्या फाटल्यान चलूंक पडटलें. जेजून आपलो खुरीस 3 वर्सां एके भाशेन
खांदार मारून शेवटाक ताच्या दुस्मानान ताका मारलो. पूण 3 वर्सां कित्याक ताचे दुस्मान आसलेत वो करून फुडारी धोम शास्त्री ताका जीवशे मारूंक सोदताले ते ताचे दुस्मान आसले ते खोरीस तशें आपलेच शीस ताका जेजूक खरें तो वळखोन आसलेत. जेजू म्हणटा जर आमी ताचे खरे पाटलावदार आमचे खोरीस जे आमच्या फाटल्यान आसात ते आमी घेवन जेवच्या फाटल्यान चलोंक पडटलें. आमचे खोरीस म्हणजे आमच्यो अडचण्यो सो 2 दीस येतात ल्हान व्हड त्यो खोडीच्यो आत्म्याच्यो मनाच्यो भुरग्यांच्यो कसल्यो जायत तेन्ना हे येतात हे एक भाशेन खोरीस जेवच्या आदारान आमी 2 दिसां चलोंक जाय. दुसरें म्हणटा जेजू म्हणटा आमी देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. म्हणजे आमच्यान आहा तें इगो म्हणजे देवाक भायर घालप एजींग गॉड आवट. एजींग म्हणजे देवाक भायर कोणाक भायर देवाक भायर घालप आमच्या जिवितांतलो जायते फावटी आमी अशें कोत्ता आमी देवाक भायर घालता तेन्ना आमचे जिवन कितलें खूब काम आसता आमकां देवाक मागणें कोण वेळ ना आमी देवाक भायर दवरता म्हणल्यार आमी म्हणटा आमचें पयलें आमचो वावर पयलो आमची भुरगीं पयलीं आमी सगळें पयलें पूण देवाक आमी भायर दवरता. खास आज आमी देवान जेजून दिल्ली शिकवण मनान दवरया आनी आमच्यात एक प्रश्नाचेर विचार करुया. आमी सगळे जेवचे पाटलावदार वी ऑल क्रिस्टियन्स वी ऑल फॉलोज ऑफ क्रायस्ट. वॉट डज इट मीन टू बी अ क्रिस्टियन? वॉट कॉस्ट आर वी विलिंग टू इन अ वे टू गिव टू बी अ क्रिस्टियन? खरेंच हे प्रश्न म्हत्वाचे कित्याक जेन्ना आमी म्हणटा क्रिस्तांव जेजू पाटलावदार कितें तरी आमी आमचें जिवनाक उणें करूंक जाय. जेजू म्हणटा आपल्या जिवितांत दुयेंस करूं वी शूड हेट आवर लायफ म्हणजे जेजू म्हणटा पयलो जागो देवाक दियात आनी दुसरो आमच्या पेल्याक आनी तिसरोच आमकां. देवान ही आमकां सजमून दिवंक हिंसा भेटेंत देवा लागीं मागुया. गीत घेवया पेज 36 C19 जीने वांटे जीने खिनाम. सुका फुला कुष्ट काटे हेत समगेले जीने वाटे हाटा पापा बेटोंग तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर पिता ते तू मांडून घेवन मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयाळपणां. म्हजे बाबन आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. सरस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितोल निर्मळ जावं आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं हे पोरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता योबाता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा सोर पेद्रा सासनांचे देव योगुस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सोमरवता. जिव्या भावातान ताचें पुनर्जीवन पोवन पोरकोडटा. तीर भोवराशें ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओथरेकता. देखून आतां देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत पोवीत पोवीत
दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंच तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळे पवित्रपणाची सोयर तुझ्या पोत धाडून ही देणी पोत करून मागता जावन ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोस आनी काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरुमता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा देवाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी हो जिवताचो उंडान सोडून जी काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जिवज कुळावो सोंपतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्याक कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा फिलीप नेरी आनी सिमो आमच्या गवळी बापा आनी सोलियानीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्म बस मेल्ल्या ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुज्या गोटेन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पुरसोलेत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमची दोआ कर म्हूण आमी मागता. आमकां मदेवाची माय सांगाती तिचा पोती भागवंत जुसे भागवंत दोर दुता सोक तुका मानवल्ल्या तर सगळ्या भक्ता बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांय सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोर वोडवोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दिर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगवस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्खाई आमकां दी सुंदर सुखाक आनी आमच्या सुरक्षेने बरेंशें ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदाक काकलोतेन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोमेन जेजू क्रिस्ता तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनाचे ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटे ती शेल्याचे जेवणा आपयल्या ते 3 सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 60 D23 जिविताचे उदक जिविताचो उंडो. 지위다치 우도가오 비용규치 다넬야루 지위다초 운도하오 가운규치 보겔야루 함소왓모 다넬라 Muncha-mujir bawat-ilya kenatstaka lakchinatan munis-moji sosheyaylia to'y kenat bukit-zona. प्रार्थूया. सरस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सुरगीचे सुवादीक जेवणान आमची भुकेले ओतमे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसून आमी सदां काळ आशेवंक निर्मी
हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुरपुदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचोन येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेवचें नांव आनी सोडोवणेची बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशाने आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकांटा. आमेन. गीत घेवया पेज 89 F8 जेजू सोमी जेजू सोमी. बापाच मोहिमेक परगट करात. बापाच मोहिमेक परगट करात. जेजू सोमी जेजू सोमी. देवाचे सोयम कोरेच ताचे तोरी देवा वडवीक दवरून जेजू बोधाय ताकोयली ना.
Page 31, A73, page 31, I will enter his gates. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Jesus has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart, for he has made me glad. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear friends, as we come in the presence of the Lord, let us ask His blessings upon us. Let us ask Him to be the center of our life. Today's reading reminds us that we need to take up our cross and follow Jesus, follow in His paths. So let us take Jesus as a model. Let us take Jesus at the center and experience Him and follow in His footsteps. Let us also ask for pardon and mercy for the times we have not listened to His call. We have not listened to His word. We have gone away from Him. For this, let us ask for pardon and mercy by saying, I confess, to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who teach us that you abide in hearts that are just and true, grant that we may be so fashioned by your grace as to become a dwelling pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. Come, let us go down and confuse their language. The whole earth had one language and few words. And as men migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, Come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. Then they said, Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower, which the Son of Man had built. And the Lord said, Behold, they are one people, and they have all one language. And this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there
over the face of all the earth, and they left off building the city. Therefore, its name was called Babel, because there the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. The word of the Lord. Thanks Thanks be to God. Our response: Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. He frustrates the designs of the nations. He defeats the plans of the peoples. His own design shall stand forever, the plans of his heart from age to age. Our response: Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. They are happy whose God is the Lord, the people he has chosen as his own. From the heavens the Lord looks forth. He sees all the children of men. Our response: Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. From the place where he dwells, he gazes on all the dwellers on the earth. He who shapes the hearts of them all and considers all their deeds. Happy are the people whom the Lord has chosen as his own. Gospel acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Through the gospel, God called us so that we may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus called to him the multitude with his disciples and said to them, If any man would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels. And he said to them, Truly I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, today's Gospel reading contains Jesus' so-called hard sayings. Jesus summons the people and the disciples by saying, whoever wishes to come after him, whoever wants to follow him, must carry his cross and follow him. And three commands of words for this to remember are which Jesus uses are deny, take, and follow. These three words put together forms the base of to become which are base for a disciple of Christ. To be a disciple of Christ, these are the things. And let us reflect on this, the three requirements of what it means to be the disciple of Jesus. Jesus says it in this way. The first is, one is to deny himself.
And here Jesus is clearly reminding each and every one of us, the follower of Christ, that one needs to deny his own self. And self-denial becomes meaningful only if it is accompanied by the passionate and generous love for Christ. Once we show our love for Christ, that we are ready to die for him, that is what Jesus is asking us to. This implies that God is the only center. God should be the only center, and God's will should be the main thing in our life, not our own will. Jesus also reminds us that no, when we deny ourselves, it's like you will have to die for others also. Means it shows that we are not for this world, like we are not for this, but we are doing it for others. We are not for our own selves. So let us see what is this. If you really want to be a follower of Christ, have we really done this thing which Jesus is asking us? Let us ask this question for ourselves. Secondly, is to take up the cross. When we see, there are different people who have reflected on this. Sometimes, and one of the Jesuits, Spaniard Jesuit, who worked in Gujarat, he says, Father Carlos Valles says that suffering can weaken faith, but it can also strengthen, it can also lead us closer to God. It can mellow tempers and deepen life, and it often doesn't so in secret therapy of men and in lonely mind. So he says, we might think that sometimes our sufferings are like crosses which we have to go through, and sometimes we feel that we lose faith. But he says no. When we take up our cross and we take up the cross along with Jesus, then there is some meaning to it. Because our Lord did the same thing. He showed us through example by taking up the cross and by giving us salvation. And that is what Jesus is telling us to do. We need to take up our crosses and along with him. And once we do that, know that we are doing it for Christ, then there will be a certain kind of joy, certain kind of freedom within us, and we'll be joyful Christians while taking up the crosses in our life. And lastly, Jesus asks us, his followers, is to follow him. And to follow Jesus means what? Not just following, but to fix our full eyes, full attention on him. Let him be the center of our life. He has to be the center of our life. Otherwise, we say, it is easy for us to say, are you followers of Christ? When we ask this question, it is easy for us to say. But when we really see, do we really do that? Is Jesus our center of our life? Let us ask this question to ourselves and see that. And as we are pondering on these questions, let us ask Jesus to come into our life. Let us experience him more and more. Let us experience his love more and more. And once we do that, then we'll understand the meaning of what Jesus is telling us today. To take up our crosses, to deny ourselves, and to follow him. Page 293, N26, I surrender all, N26, page 293. All to Jesus I surrender, all to him I freely give. I will ever love and trust him, in his presence daily live. I surrender all, surrender all. I surrender all, surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. May this oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it become for those who do your will the source of eternal reward through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It It is is right and just. It is surely right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. His death we celebrate in love, his resurrection we confess with living faith, and his coming in glory we await with unwavering hope. And so, with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took the bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Philip Neri our Bishop, Simeon our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Savior, Your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father,
and for everything together, with we you. praise the praise the Father, Father, through through Jesus Jesus, in and the In the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame. You were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ. In Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we received. May we be joy to all the world and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world